بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. nam musidɓe julɓe daroɓe oɗo tafsirul qur'ana chaque vendredi ko télévision meɗon Jama TV min hiwrike on ko kala kawɗon wonde ɓawa men hirade on hara hiɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala nde tawde noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko toon handi e yettede mantede wacce ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wonni ko handidi e muɗum. Ko waɗi noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗani banu adama on ko ngatawi ko yettuɗa mo o hino fanɗi. Ko waɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matillahi la tuhsuha. Nemaji ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗanoma an banu adama on a wata kontude ɗum ha anda ko ɗi jelu. Ko ɗum waɗi haray ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala hana yettede, hana mantede, hana waccede. Banu adama noon hino yiɗi ɗum ha kono banu adama mana hakkunde meɗen enen banu adama ko yeyi weltodira. Si banu adama ɗi ma waɗani a moƴƴere ko ya weltana mo yetta Allah subhanahu wa ta'ala. Kono probléme en ko onen neɗɗo waɗana moƴƴere ƴetten mo weltorane mo wona weltorande mana pilage ko haalɗen weltanade Allah subhanahu wa ta'ala kam weltanade ɗum ɗon neɗɗo on. Haray Allah waɗi haray a joni tali Allah subhanahu wa ta'ala haqqe makko. Kono kanko Allah subhanahu wa ta'ala noon mana mawninemo kanko Allah subhanahu wa ta'ala no hana mawnirede no mawniri noon no hana mawninirede noon. ɗum noon hiɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen juula e oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Kono kanko nelaɗo makiro noon o wi kala juuluɗo e makko nde wotere o juulay e ma laabi 10. Kono hiɗen juula e nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam hiɗen du'anomo yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydanmo teddungal. Amin. Hiɗen mawlo e Allah subhanahu wa ta'ala bone wonkiji meɗen. Toujours no yewtirten noon eɗen andi wonkiki ko ɓuri hewde konko yamirta jommaki kon wona ko nafataki. Inna nafsa la ammaratum bisuu'i. No yewtirɗen noon neɗɗo ite woni sariya Allah on waalike a jokki beleɗe wonkimakin tawi ko beleɗe wonkimakin haɗuma e sariya mo Allah subhanahu wa ta'ala wallini on haray andi ko ɗum haray a rewi wonkimakin. Haray a ƴetti wonkimakin waɗi place Allah subhanahu wa ta'ala. Ko waɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala wi so hetti sariya o wallini kanko e neraɗo makko on daganta ko julɗo wo suɓagol hay hunde. Daganta ko julɗo suɓagol. Ko ɗum waɗi so neraɗo maki hay goto wonata gonɗinɗo hata ko min Muhammadu ɓuranma ha wonkimaki. Ɓuranma hay hoorema. Si sariya Allah on walike ala ɗon suɓagol hay hunde. ɗum noon hiɗen mawlo Allah subhanahu wa ta'ala e pittandu wonkiji meɗen. Nam hara noon inchallahu hande émission men on hino mari invité andanda hoore meɗen en wata e présenté ko adi ko ɓe Jama on andi ka Jama TV ɗo Oustaz Mouhammadou. ɗum noon e balaɗe naata émission on haray ɗen hewtinaɓe ɗon inchallahu ɓe udditana en Qur'an on ko yewiti seeɗa e mawdou men on inchallahu naaten e mawdou men on. haray Oustaz tafaddalu maksuran bisimillah. alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thumma amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam. haray ko dadi ko musidɓe en yetti Allah on mi hiwri kon fof
nokku kala ko tolorɗon hiɗon jooɗi hiɗon ndaara men oɗo émission meɗen woni tafsiru qur'anul karim e oɗo télévision woni Jama TV. haray noon ɓe jonni yomi udditu yoga e janngugol ayaje ɓayno noon andi min dande no weli ha kono ala kullin ɓe innayi wo si boddi ari e ma koni tawro ma wo woni ko ɗum woni ko lubortoɗa ndi idan eɗen udditude jonde nden e janngugol yoga e ayaje qur'anul karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نعم أرى موسيقى جلبة onnani de ayje ɓe janngani en ɗo ɗulle ko yowiti e nduɗo lewru meɗen suumaye mo andanɗa oɗo suumaye mo Allah subhanahu wa taala wi ko lootorde ko fuuti e sabunde wonande julɓe ɓen. eyi mana julɗo on si tawi woni o hoori suumaye on no hana hoorirede noon haray ñande inna suumaye maayi hande ko julde haray mo laaɓire bakkatu wona ñande biro makko jibbinnomo. ayi kono noon hino waɗi condition par ce que honɗum condition ko ɗum ko tawi noon tigi hoori no suumaye on hana hoorede ɗon o joniti suumaye on haqqeji makko haqqeji lewru ndu. ayi hara wona wonugol tun ñamali yara. naam oustaz waɗano kanko Allah subhanahu wa taala wir noon ya ayyuhallazina amanu ani toujours ko ɗum wiyete tawi Allah subhanahu wa taala ko ɓuri hewde kon ko wiyata ko ya ayyuhallazina amanu hay ko onon yo gonɗinɓe. est ce que taw ko adi ka taw neɗɗo wigol tun kañum ko julɗo tun mana a hawama e konngol la ilaha illallah a wiyay la ilaha illallah bon ko a julɗo mais est ce que wongol tun julɗo on tun heɓali mu'miniru on tun hino wawi yonde neɗɗo on par ce que kanko Allah subhanahu wa taala est ce que o wiyalɗo ya ayyuhannas kono yimɓe wi ya ayyuhallazina amanu kono yo gonɗinɓe kutiba alaykum siyam kama kutiba min qablikum fi honno la'allakum tattaquna ko fi honno ɗum farlama ɗum ko fi yon hulu Allah par ce que Allah subhanahu wa taala ni wota a ñaamu wota a yaru wota a ndaaru ko harmi wota a heɗoto ko harmi fi suma on wawa moƴƴude
ɗum ɗo fof kanko Allah subhanahu wa taala o renama o itta ko o ayne kono ɗo kanko mana himo renuma noon mana himo renuma ko ɗum woni kadi himo itti ko ayne kono ɓay noon haray ɗe majja par ce que fof meɗen andi malaika hino jokki en kila windere ko ɓay tun haray banu adama koko majja joni noon suumaye on ari Allah subhanahu wa taala ni mi fardiri on suumaye fi on fi yafangol o bakkatu ko waɗi ɗon hitanden kon fof e fi yon hulu Allah joni ko honno on neɗɗo wawata heɓirde kulol Allah e oɗo suumaye wala alhamdulillahi rabbil alamin haray musidɓe julɓe koko wiyete taw kolol allahu tabaraka wa taala oustaz en famay illa farlugol korka ko Allah on waɗi sabu ha o farli e dow men korka ko hunde wotere woni ko yen heɓu kolol allahu tabaraka wa taala se ndaari Allah no ombiri aya on ko inni ko la'allakum tattaqun ko fi yon heɓu kolol allahu tabaraka wa taala jonno se ndaari attaqwa Allah o inni aya jago wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kala mandantedema huuli allahu tabaraka wa taala Allah won waɗanaymo yoldede waɗanaymo nokku kala ko naati yaltirde tawde himo wondi e kulol allahu tabaraka wa taala ɗen andi kulol nde annabajo sallllahu alayhi wa sallama wonno wolde fi kulol balɓe lappuno ɓernde laabi tati ɓenni attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna hattimi laabi tati ɓinni kulol ko ɗo wonta koko ɓernde hara wonali noon kadi ko yoga e men jarriba kon kulol ko ɗo wonta ko nder ɓernde wujjay kulol ko nde wonta kulol ko ɗo wonta ko nder ɓernde fenayi kulol ko ɗo wonta ko nder ɓernde feetine yimɓe kulol ko ɗo wonta ko nder ɓernde e jatoto na ɗon wi'a tawde neɗɗo so huuli allahu tabaraka wa taala koko o huuli konko nder ɓernde ko ɗum woni ko feppodirta e golleji ɗin ko yaasi ɗen andi tawde hiɗen anniyi no fottugol oɗo émission on wowlali hande ɗon anniyi mi wowlalan anniyi mais en fotti en fuɗɗike ma hoore jaam owa kulol koko nder ɓernde ko woni konko nder ɓernde ko ɗum yaltitata ko yaasi idan noon ko ɓuri mawnude illa farlede korka ko hulugol Allah on joni noon ko honno goɗɗo heɓirta kulol ko Allah o inni wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha Allah on sembidiri ɓe konngol kulol allahu tabaraka wa taala ɓe laatike kamɓe ɓuri handude ɗum ɗon so ndaari annabaɓe ɓen fof ko ɓe ɓuruno folirde ko kulol allahu tabaraka wa taala so ndaari sahabaɓe ɓen oɗo wiyeteɗo Abu Bakri Siddiq o feƴƴitirali sahabaɓe ɓen si wona kulol Allah on ko ɗum o feƴƴitoriɓe sabu Allah o inni wa sayujannabu hal atqa elle honno la Allah won yewta fi on ɗon ko suratul leyli woni alladhi yu'ti malahu yatazakka fi oɗo wiyeteɗo as-siddiq tawde kanko ko heɓinde ko nder ɓernde makko heɓali ɗum goto e sahabaɓe ko ɗum o ɓuriri ɓe kolol allahu tabaraka wa taala lan heɗo yewtere cheikh mouhammadul hasan ɓe yewta ɗum ɗon ɗon idan joni noon oɗo ko honno etoto hulira allahu tabaraka wa taala ko nder lewru suumaye ko raɓɓinɗingol on togi ko yo waw andude nokku kala ko woni ɗon allahu tabaraka wa taala no renimo allahu inni wa inna alaykum la hafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun nokku kala ko wonɗon no ton renaɓe on ayneɓe on anduɓe kala wo ko wonɗon wadde kadi ɓe winda allah inni ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kala konngol yaltugol no ɗon wiyeteɗo atib e wiyeteɗo raqib on no winda tun heɓe winda tun allah o inni suratul mujadala ko laɓɓingol ɗum ɗon woni ahsahu llahu wa nasuhu kamɓe ɓe yeggiti ko ɓe wonno wadde kon kono ahsahu llahu allah on windi kamɓe wa nasuhu ɓe yeggiti kono allah on no tentina kadi aji ɗuɗuɗe wama llahu bi ghafilin amma ta'malun
allahu azza wa jalla o wonali ko weesindiɗo kala ko wonɗen e golde kon idan koyen eto e ɓernde meɗen nden wona ɓernde hulude allahu tabaraka wa taala tentini noon ko nde lewru suumaye anden kala ko yaruɗen allah o mo reeni en ma yakunu min najwa min thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna wala akbara illa huwa ma'ahum aynama kanu siko ɗiɗo wondi kanko woni tammo maɓɓe siko ɗon kadi kanko woni jowoɓe kadi siko ɓuri ɗum kadi himo toon si hewta ɗum allahu tabaraka wa taala no wondi e maɓɓe e nokku kala ko ɓe woni goto kala ko yo waw andude no wondi allahu nokku kala ko woni si o faami ɗum ɗon tun no ɓeydanamo hulgol allahu tabaraka wa taala nam eywa nam ko noon sa daari allah subhanahu wa taala toujours waɗa noytorde mo institut kulol allah nam waɗi noon ko ɗum ɗon woni assurance neɗɗo on ñande janggo ko waɗi kanko allah subhanahu wa taala honum o inni wata zawadu yoɓe dey ko waɗi noon on fof on aray si neɗɗo on sikki inna rabbaka la bil mirsadi allah subhanahu wa taala ko woni ɗon neɗɗo on felata ɗum en fof meɗen on aray en présente de yeeso allah subhanahu wa taala waɗen contarande ayi o inni wata zawadu fa inna hayra zadi a taqwa ko ɓuuri moƴƴude nden e yoɓade fof ko kulol allah kono neɗɗo on si tawi woni mo hula allah haray himo hooli haray himo hooli eyyi joni noon ko honto woni ɗen e yanude par ce que allah subhanahu wa taala o wi ko onte woni ɗen e yanude allah subhanahu wa taala o wi inna seytane lakum aduun fattahizuhu aduwa ande seytane oɗo ko gaño moɗon joguitemo gaño ay kala ko yani par ce que sa daari ɗo e piiji buy se constatant ɗo yoga e jule ɓen a tawa hino wakkili wonugol ñaldal ngal fof e ñamali yarali kono wata wonde ñaldal ngal fof ño'ali goɗɗo ay won wowtuɓe triyandugol ɓen suumaye ɗum haɗataɓe hay taɓe tirinira par ce que kamɓe ɓe konsidiri ko ɗon tumɓe heɓirta ay ɓe tumɓe wowti ko ma ɓe triyanda bon ko ma tumɓe ño'a goɗɗo joni noon sa daari haysi tawnina e suumaye haysi tawnina e suumaye allah ɗiɗo fof allah subahana taala harminene ɗum wa yaharmu alahi alhasibu ey wal khibatu wan namimatu hino harmi e hoore julɗo ko wiyete baddi naafi iyagal konnagu yagal eɗen andi si tawi woni naafi iyagal konnagal ɗo ɓeni ɗum hino bondira golle goɗɗo wona yiite ngay ñamirta huɗo yorko noon ayi kono ko ɗum ɗo jaga neɗɗo on wawi suumaye makko wawi moƴƴude taw prémo so tawi tawi himo hula allah kullal allah ngal woni ko addi nam oustas noon o wi mana kadi ayyaman ma a duudate suumaye ko ñalɗi kontaɗi ayi hunde ko nde woɗɗi o ko nde woɗɗi so tawi woni andama nde hewtay haray nde woɗɗa par ce que hay si tawni ara innanade maɗa hannde ko lebbi temedere si lewru yeehi ɗen andi hannde kadi ko lebbi 90 heddorde yeeya joni ɗen andi to koye ɗuytogre woni ala e ɓeydade hannde kadi mais no waddi ɗo e julɓe goo ko ɓuri hawnade ko anane ɗo hay kundele ɓeytoma suumaye ko balɗe sappo arane ɗen tun ara no hulɓini wakkiliɓe ay wakkiliɓe wakkiliɓe o hoora ha no gay jeego no gay jeɗɗi déjà ya heeɓi no gay jeɗɗi ɓeytoma hannde kadi lewru ara e aduna o mais oustas si tawi nama ɗo hannde suumaye ko noɗaman ko 30 nde woni e ma yirde simi hoori ɗo no gay e jeenayyi nde foti 30 miɗo dano hoorde ka suumaye nde bokki misali ko wondere mi consenti suumaye lanni hannde kadi mais est ce que ara ɗe no gay jeenayyi ɗe mi hoorɗa lammari ñari muɗum ka kono hara mi heeɓi suumaye ka mi heɓali eywanam amma si tawi on tugui ko hanono horude hara lewru ndun ɗo gandi enen lewru julɓe ɓen no arda e nowneji ɗiɗi no arda e nogay e jeenayyi e 50 joni noon si tawi lewru ndun ardi 50 an a inni ko nogay e jeenayyi on tun horata a timminta 50 la shakka on ɗon si o horali nden ɗo ñalade heddinde haray himo jogui ñalade ndendentede ma mo ñawli so maayi o landitete ɗum ɗon idan noon no harmani julɗo nde o ñamata ñalla suumaye hara imo selli ɗum ɗon on kono harmi e pottal karamakoɓe ɓen selluɗo julɗo ɗum ɗon no harmi nde o ñamata ñallal gotal si hara wona ko e wonɗo e setewu ma ko e alhaaliji goo rewɓe goo heɓata kono noon amma selluɗo fii tun o ronki o yettama ba o inna joni kanko ko balɗe jeenayyi ɗen non honno kay nogay e jeenayyi on tun o hoorata o way il faut o timmina balɗe 50 si tawi lewru ndun ardi ɗum ɗon annabajo makko no hadis si tawi lewru ndun ardi e nogay e jeenayyi haray juule
kono si niɓɓitani on yi'ali lewru ndu laabanali on haray timmine balɗe 50 fal ilmu indallah eyi haare ko nana par ce que andi ko ɗum ɓen tawi wona ka fuɗɗa ɗon landete e ka welodira ɗon ɓe ni yo Allah okke timmode moƴƴere si tawi woni départ o moƴƴi kono arrivé o moƴƴali hara yaha hunde marsali ɗum noon haare ko torotoɗen juula ɓen neɗɗo si tawi woni a hooriɗa andi peut être ko saabu kullol Allah wonɗa e hoorirde ko si ko a julɗo Allah subahanahu wa taala farde makko ko ɗum wonɗa e hoorirde modi si lewru ndon innama ko 29 walla 50 haray wakkilo timmina sabu Allah subhanahu wali tukkumelul iddata fi yon timmin ko konta kon wali to kabbirullah mawni noon Allah alama hadakum e dow kon ko fewni on ay bon joni noon Allah kanko nelade meɗe Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi mana si tawi woni izaza ramadan si tawi woni lewru sumaye ari futti hatti abwabul jannati dambuɗi ali janna ɗe fof udditate holli ɗum ɗo kanko Allah subhanahu wa taala himo yurme si a ndaari e konngol men enen mbimi ye pullo fo tani o si tawni goɗɗo no yirganede ka ɓaw yo yirgu ka reedu ko waɗi kanko Allah subhanahu wa taala himo muññi ko hurmuɗo noon kadi sabu ko joni yurmede ko jollette noon kadi sabu no wi himo okkuma avantage piiji buyɗi andanda hoore maɗa neɗɗo on ɓay kayen o juumay ila ka wino tawi ko enen ko seytane babaɗe no ko cippode kar leydi ɗo o wino ɗon qulna habitu minha cippe fa imma ya'tiyannakum minni hudan peewal noon aroya e moɗon cippe peewal aroya peewal ngal koye ɗum alqur'ana e sunna par ce que ko ala jannano ko yaltina ɗon enen ɗo hoppu kala wonande julɗo haqqam hannden ko marɗa ɗo o ko marɗa hiɗa yiɗi heɓugol alijanna moƴƴere nden janngo toriɗen Allah en fof meɗen yo Allah subahana taala okka e moƴƴere men nden janngo amin amin ko windi ɗon ɓulna habitu cippo baba adama en hawa setan no fof cippe fa imma yatiyannakum minni hudan peewal aroyay kala jokkoyde peewal ngal tabiya utoya kala jokkoyde peewal wala khawfun alayhim haray kudol ala e makko wala hum wona ɓen ɗon kadi yahzanuna woni ko sinenoyte ay andi kono jokkoyde peewal ngal joni noon ko huluɗo Allah o ko on jokkata peewal Allah subhanahu wa ta'ala si a huli Allah ya andu ñande janngo hara hiɗa hooli hiɗa mari assurance par ce que Allah subhanahu wa ta'ala insiti ko wi yooɓe si ɗon arde ka min Allah subhanahu wa ta'ala joɓani den ɗo ko kullol Allah si a ndaari ɗon noon kanko seytane konnugo wi o wondiri o wi laqad anna lahum siratakal mustaqim mi jooɗan to ɓiɓɓe adama ɓen e laawol ngol fof ay siratakal mustaqim laawol fewgol ngol fof ay mi bewinayi mi waɗana fi yiɗin fof walla to jirande aksaraw shakirina ko ɓuri hewde ɓiɓɓe banaɗo kam a heɓata yettoɓe ma ayi bon ko ɗo noon neɗɗo on kañum kadi hani insistude par ce que enen e hoore meɗen usas enen e hoore meɗen hakkude meɗen ga si a andi oɗo ko gaño mawɗo ma fayda kara ha ko fayda ha yiwɗa on kara ƴettirtamo guiɗo hande kadi par ce que a yiya tugina o ko wanno baba an ko hunde kaari o ko wannoɗo a yigitanamo ɗum ɗon aduna joni noon baba meɗen adama wonno hodnanoɗo ka alijanna tawno hara so hodinaki en fof meɗen ka alijanna ɗon en antani ko wiyete aduna ko sabu ko iblisa fersitimo ɗon kon woni ko cippina ɗen aduna ɗo Allah subhanahu wa taala noon okkani noon dambugal tububuye ko baba adama tubu moɗon e hoyno ɗon e la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina Allah subhanahu wa taala jaɓanimo tububuye on ko ɗum o addani en hande kadi alqur'ana e sunna wawen anden ko sen bonni ko honto waten tubude rewen Allah subhanahu wa ta'ala ha hetten lawol aljannangol sabu Allah subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad kanko Allah subhanahu wa ta'ala lono ta ko fodore makko nden si rewi mo no hanira rewede nan dum o wi moƴƴere makko nden o okka en bon ɗum ɗo e neɗɗo on si est ce que ko honno o wawata gerdude o rewa ha o dada oɗo seytane o wawa combatude oɗo seytane fi ilande ma oɗo suumay ha de makko ɗen fof wawa moƴƴude par ce que ko fi suumaye wonde e wolde ɗo kono eɗen andi dewe ɗen jeena sappo woni ka hajju woni ka no kanko seytane o wiir noon o sakkoto e laawi ɗin fof wiwata moƴƴere nden heeɓo déjà ha yawɗa ha golluɗa moƴƴere nden o daroto kadi fiyo moƴƴere nden ya bonnude honno waɗugol sirku bidiya yiingo ɗiɗo fof wawa e bonnude neɗɗo on ko honno wawata rewde ha o wawa darude oɗo seytane o wawata joguitade seytane gayo Allah subhanahu wa ta'ala inniri noon inna seytana lakum adun fattakhizu aduwa nam idan ko honno goɗɗo wawata jogorade seytane musidɓe Allah humpiti en ɗo gandi o laaɓali en reedu o inni en inna shaytan lakum aduwwun mubin fattakhiduhu aduwa woni shaytane ko gaño mo ɓanguɗo onon kadi joguite mo gaño mais oustaz mi inne fendoɗo seytane e nder lewru suumaye duwaka e mapinde
ɗon ko sabon ɗum annabajo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ida jaa ramadanu ɓe maaki si ari lewru suumaye hadis on ko aba horeɗata fillimo ɓe maaki ida jaa ramadanu si tawi lewru suumaye ari futihat abwabul jannate wo wondanedema udditete dampude aljanna ɗen wa gullat abwabu niran wo ɓawo ɗon ombe dambude ɗen guiteɗi ɗin wa suffidati shayatin jinnaji ɗin kañum kadi ɗi kolbe idan noon si tawi annabajo humpiti en wolnedema cheytaneji ɗin e jinnaji ɗin fo hino kolmba naɓa ko nder yitte ɗi joguita toon feeno ɗo joni enen feendo ɗo yer e nder lewru sumaye ɗum kala waɗɗo ko boni innen kala yedduɗo allahu on kala fiimuɗo kala waɗuɗo e honno jokkuɗo hunde nandantedema islam on do yambira ɗum ɗon awa ko honɗum sabimbin ɗum ɗon kay joni joni ko ɗum noon haalten ɗon andi ella on iwino cheytan on noon haɓɓanoma e groupe muɗum mais feende ko fewnden ɗo si en yii e nder mum wonɓe rewde ley sumunno e jiwɓe ko honɗum addi ɓe ɗum ɗon no toon illa goto woni ɓe yeggitina cheytane ɓurɗo mawnude on ɗon andi cheytane no hulɓinigoy kono on ɗon ko hulɓini ko fof allah on inni noon inna kayda cheytana kana daifa pewje ko fewjota ko on hino no loyi ala doole kono no woni ko ɓuri hulɓinade nano yewti ɗum on inni inna nafsa la ammaratun bi suui illa man rahima rabbi allah on inni no wonkil makin ki yamirte ki boni si hara wona kinki allah on yurma e jomiraɓe gande ɓen ɓe fecci an nafsu pecce tati no toon ko wiyete an nafsul lawwama no toon ko wiyete an nafsul ammaratul bi suui no toon ko wiyete an nafsul mutmainna joni no an nafsul lawwama ko kin wonkil andantedema a waɗa e bakka ɗo joni nisa he kaalijo a jokki jiwoɓe ya on koɗi accu moƴƴa hiɗa hoori hiɗa wolude indawoya accu ɗum moƴƴagoy hiɗa hoori hiɗa waddidirde ɓeya koɗi accu ɗum moƴƴa woni astahfirullah yallah yafanolan kono ɓawo nde andantedema o waɗi on ɗon no joguiti wonkil lawwama woni wonkil felitotoki amma ɗimma on hino joguiti an nafsul ammaratun bisuui woni wonkil yamireki ko boni kin ɗon ki yamitama baadi ko boni e ko boni e ko boni ko ya iw ko boni faade e ko boni ko ɗum tun oko innirtama hoorema nin teddi ha sa hontoraki ɗi ɗiɗi hara heɓata jaam maɗum hoorema nin teddi ha si a pooɗari si honno biniri ni sa sukkaki ɗi hara heɓata jaam andi ko kinɗo wonkil yamirtama ko moƴƴi joni no toon wonkil mutmainna kin yallah o arkisen heɓugol kinɗon woni kinɗon ki yamirtama ko boni bal ko moƴƴi tun woni koki yamirtama joni noon landal ngol lanɗal ngal woni cheytane on ɗe gandi allah o humpiti en woni afara ayta man ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu llahu ala ilmin wa khatama ala qalbihi wa sam'i simi fa yaali e a yiyali o mandantedema no joguiti wonkil makko kin rewete ɗum kala ko welatake ko ɗum o jokki kala ko welata ko ɗum o jokki ta tawi o yeggiti ko ɓuri mawnude cheytan ko joguimo kon e ko jokkimo kon kanko bani adama ko wonkil makko kin se daari ley allah wono inna wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa oɗo fa inna jannata hiyal mawa kala o mandantedema immike o darike o huuli fewtogol allahu tabaraka wa taala lande golle ko golli kon o yoɓe yo waw famude o renti tawa wonkil kin wona ha nafsa anil hawa o haɗi wonkil kin e beleduru ko welataki tuuyo kon oɗo yo andu fa inna jannata hiyal mawa aljanna on ko ɗo woni werde makko idan feendo ɗo ko ɓuri mawnude wiyeten e cheytaneji ɗin ko wonkil kin
goto kala ko eto hiɓɓito wawa jogitade wonkiki fal ilmu indallah. Nam. Haray ko noon wonirde kanko Allah subhanahu toujours mo insista inna nafsa la ammaratun bisu'i. Kiiɗo wonki ko ɓuri heewde kanko yamirta joom makko ngata na ko nafatake. Ɗum si a ndaari ko ɓuri heewde hannde ko mbeleji ɗiɗo wonkiji naɓi mofte ɗe. Ayi mo kala koko welata ko hino sunani piiji aduna yankoji ɗi andanɗa hoore maɗa koko ɗaɓɓata joni acca ɗo joni yaha. Ayi kono noon neɗɗo on kala wo ko ɗaɓɓata kala wo ko waɗata hekkin kulol Allah andita siko oto faalaɗa siko galle faalaɗa siko yaadleɗe faala ɗum ɗo fof andu ko ha ñande goo koko huɓata kono hara neɗɗo on himo haani ardinde kulol Allah. Eyi o arde ko ta aduna makko on bonanali mo lakara makko noon oustas hara no yewtirde noon andi kanko Allah subhanahu wa taala ko moƴƴo kanko woni joom yurmede ɗum e ɗum moɗonde tawde neɗɗo no wirno ko assagala e neɗɗo on ko yoora hoore waajete ha yewtete ha no makirta ɗon illa man rahima rabba sina omo Allah yurma ko wagata ɗon ka sabuna ila fuɗɗa waajede wona hande ay ko toriɗen Allah taw hara hino jaɓede hino gollitirede jonde tawde noon si tawni no wonirno e suuma yew ari nelaɗo maki wo ewnoto nodday noddowo o wiya ya baahiyal hayri ko an wonnoɗe waɗugol ko moƴƴi sabuna jogitiɓe kudol Allah ngol ko Allah subhanahu wa taala wi ngol tigirila Allah kun tattagona fi yom hulu Allah kamɓe ɓe habboraki suuma yeegoy kulol Allah fami kamɓe ɓe habbaki kulol Allah ha e suuma yeegoy mana ko wiyeten kon julɓe suumaye yo Allah subhanahu wa taala dandu en wongol hara ko julɗo suumaye ara hino hulɓini ko waɗuɓe hoore mum julɓe suumaye ɓen ko ɓen suumaye hoorata haggan ko ɓen laɗo maki ɓe ni ala naɗum e korka horugol mum gon sina heege ko waɗi si tawi woni a rentike rentiteɗi fof ha suumaye maayi tun innama hande awa salamu hande ko iidi ayni hande kadi ɓa ko tongano e suumaye ko fof tontama o wayi ko tonta e suumaye hande kadi ko ñaama ngoylorma e yara ñalorma harmunoɗi ɗin law hande kadi suumaye daginal ɗi hande kadi harmunoɗi giɗi harmi ha hande al haramu bayinu wal haramu bayinu ko harmi ko ngin harmi fi suumaye mayi daginali ɗum bon jogiɓe kulol Allah ɓen noon kamɓe ɓe habboraki suumaye tun kulol Allah ayi kono ɗum ene moɗo kanko Allah subhanahu wa taala toujours himo rentinde himo lerɗinde o wi noddaynotode ko ani wonnoɗo e wadde moƴƴere avant suumaye toujours ɓayde jogo ini haray suumaye ari joni ɓeydu moƴƴere nde wonnoɗa e wadde nde ɓeydu moƴƴere nde wonnoɗa e wadde on an wonnoɗo e wadde bone haray rento kadi e waɗugol raɓɓiɗine e waɗugol bone raɓɓiɗine e waɗugol bone e suumaye ya andu haray fende ɗo ko lewru ɗaɓɓirndu yaforndu bakkatu lewru lotoro ya andu so tawni hara waɗino bakkatu e nder hitande nden fof si a wakkilike a naatiri suumaye kulol Allah ɓay ko a julɗo ko Allah farluma a naatiri kulol no wirno nga ɗaɓɓi kulol ngal Allah wiƴingol hara wona hoorilgol fi innugol tun haray fof hoori fi fotaɓe yumiɗo ñama ɗo min kadi hara ko sabu ɗum ko sabu kulol Allah wonɗa ko hoorirɗa hiɗa faala yo Allah subhanahu wa taala yafanama bakkaji waɗɗa e nder hitande nden fof par ce que anda suumaye ara yo so Allah subhanahu wa taala ko occasion moɗanaɗo ari ɗo wiyete lewru suumaye kala mo Allah subhanahu wa taala ko ɗum ko ɗen so inni faman sahida min ko mo sahara falyasum kala mo suumaye tawi on tigi ho rewrete ɗen fof hoora par ce que ko occasion ay anduɗa hoore ma si a waɗi moƴƴere hon gotum kunno wawa doublede ha wona 1000 wite woni wona suumaye sa waɗi moƴƴere hon gotum ko jeenayi waɗete wata ko golleɗa ko wona sappo joni noon ko honɗi e honɗi neɗɗo wawata tinnade e suumaye on ha o wawa heɓude nde moƴƴere nde Allah subhanahu wa taala neɗɗo tinna e suumaye on ha o heɓa moƴƴere o yaaɓa e bakkatu makko no ñande nde makko jibbinnomo sinnama hande suumaye maayi nam amma ɗum noon oustad no heewi ha noon ko bani adama on duwa tinnade e nder lewru suumaye fi yo heɓu moƴƴereji ɗen andi feendo ɗo kono yewti ɗon noon ko lewru no andentedema tudaufu fihi l amal woni sowidirte golleji ɗin nduɗo lewru ko nduɗo lewru Allah o jetti garanti ɗen andi juulugol ngol no happa ko joli yoɓete zakka on no happa kono korka kan Allah o inni ɗum ɗo mi happa ko min jettini garanti hooran Allah o inni assawmu li wa ana ajizi bi ko gayntagol on hadis mo yoɓɗon ɗon woni si lewru suumaye ari nodday noddowo inna ko an yo wonnoɗo e wadde ko moƴƴi ɓeydudey ko an yo wonnoɗo e wadde ko boni raɓɓindin kode accu ɗuytu Allah on inna korka kan noon
ko min jeyka kono ko min woni yoɓowo korka kan asawmu li wa ana ajzi bi korka kan ko Allah fawti ka joni hino jeeya ko ɓuri mawnude ko jeeyaɗo on ɗaɓɓirta baraji nder lewru suumaye fontugol qur'anul karim janga hara on togi tawaka e ɓe annabajo innuno wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura annabajo maki jomi an yimɓe am ɓe jogitika qur'an arane ferande ɓa cina janngugol woto tawto e ɓen sinna ɗum tun heɓay gurdam ɓittugal kadi Allah immintenamo ñalandal ngal ko bunɗo saabu ko ɗurni janngol qur'an o no jeeya ko ɓuri mawnude nder lewru suumaye ko goɗɗo naatita aljanna heɓirta baraji ɗuɗuɗi janngol qur'anul karim ko waɗi janngol qur'anul karim se daari kañum harfere wotere si tawina e nder lewru suumaye ko baraji 10 allahu inni ma annabajo humpiten kala won jannguɗo ko deftere allahu on hino jogiti harfere wotere immorde e baraji 10 ɓe maki la aqulu alif lam mim harfun min naal alif lam mim kalfeɗen tati harfere ɓe inni walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun idan si tawina e nder lewru suumaye alif lam mim ɗiɗo konngol tati a heɓa mum immorde e baraji 50 donc anni ɗon na lewru suumaye innen noon ɗum ɗon e nder lewru suumaye ko wallahi en wawata kontude ha allahu alam jamil ɓawonde on togui duumi e qur'anul karim feƴƴen ɗon koye raɓɓiɗino sina ɗum en haaleno ko heewe ɗum ɗon hikka ɗon kadi neɗɗo on ko wonu okkowo haro yettaka ba nde lewru suumaye ko yette jallo o okkira nano o okkira ñaamo o okkira jemma o okkira ñalorma ko noon sabu fillama e annabajo sallllahu alayhi wa sallam ajwadu ma yakunu fi ramadan nelalo ko okkaynoɓe koɓe ɓurayno okkude noon koye nder lewru suumaye bal fillama innama wo annabajo on ɓe ɓuruno hay hendu ko okkayno ɗen andi e wiye hendu no yaawi okkugol ka hendu ko buy yaafi wo kono ko annabajo on sallllahu alayhi wa sallam ɓurno yawde hay hendu ko okkayno koɓe heeɓi wo kamɓe e nder lewru suumaye koni yahu tum idan ɗum ɗo kañum kadi duumugol e okkugol hino tawa e ko ɓeydanta oɗo e baraji ɗuɗuɗi e nder lewru suumaye ko raɓɓindigol fal ilmu inde Allah nono makkiɗo noon déjà enen ɗo hannde hiɗen inna hiɗen okka faami kono rarement goɗɗo ko joguiɗo gonɗinal o jogui gonɗinal kara hawgo ƴettirta yeru pette o okka eyyi kamɓe noon sahaba ɓe tawa si ɗuttina yeru pette ko ɗum ɗon ɓe himmirayno okkugol ko waɗi noon no wiir noon la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsi ayi mana ko yiɗanɗa hoore maɗa on ko a wonta neɗɗo gonɗinɗo wata hara ko yiɗanɗa ko maɗa ko ɓurɗa yiɗude e jawdi ma ndin kon ko ɗum ɗon okkata ayi par ce que no wadde ɓuɓe andanɗa julɓe ina togoye hiɓe okka kono a tawa tiki wiɗete kon nde ɓe okka wata e fatikira ɓe lanni sokola e ɗum ɗon ɓe ƴetta ɓe okkitira bon haray wona ɗum ɗon woni ko ɗaɓɓa yaafe ɗoyon hara ɗoyon feƴƴuɗe ɗon nam ko yewɗon ko fi okkugol ngol sen daari suratul insan Allah on humpite en fi aden e sonna mum tawi on andi on inniɗo joni heewa okkoɓe yer pet ko jogiti kon ka sen daari noon ko nde qur'anul karim suratul insan ari e qissa mo andanteɗama neɗɗo o foduno allahu on si o heeɓi hunde kaari o hoore balɗe 3 ɓay noon o heeɓi nannon hunde kaari o fuɗɗi horude kanko e ɓeygu makko o hoori ha lewra e leere huntagol yoni ɓe ɓanni ñaami toon fiiɓe ɓe ñaamu miskinajo ari konki ko dambugal inni ko miskinajo mi ñaamali balɗe 3 ni wallela mi ñaama sonnajo o ndaari moodi mum oya ndaari ɓeygu mum o inni ko honɗum o inni jonnire ɓe yalti ɓe jonni oɗa ɓe inni joni continen horugol ngol ɓe waaliɗani janngo bimbi ɓe immi kadi ɓe nangani deuxiéme jour on ko horugol ɓe hoori ha leere futuro yoni ɓe rottana huntade ndin ɓe wiyoɓe hunto al yatimajo yaltide kadi inni balɗe 3 mi ñamali heege
so jiilan walla mi ñaama ɓe inni allahu akbar anani o yawi nani o yenni ko honɗo wiwɗa o jonde ngal ɓe attodiri e boolewal ngal ɓe ƴetti ɓe jonnimo o ñaami ha o haari ɓe inni joni ko honɗum koyo ɓe yaru ɓe waaloɓe ɗana ɓe waali ɓe ɗani weeti bimbi kañum kadi ɓe immiti joni fiyoɓe hooru e ñallal hedditingal ngal ɓe hoori ha hewti futoro kañum kadi ɓe heɓiri huntade hoore kara han ɓe inni yoɓe rottuɓe hunto ɓe rotti ko ɓe innata ɓe jooɗo ɓe ñaama goɗɗo kadi konki inni on togide min komi sokonoɗo tooña mi wayri ñamude heege tampinilan ko hande mi yalti wallelan mi ñaama oya ndaari oya ndaari oya ko honde wiwɗa o jonnire ɓe jonniri o yi ɓeeɗo ɓe okkiri yer pet awo okkirɗo yer pet ko honnum yoɓete allah o inni waman yuqasu ha nafsihi fa ulaika humul muflihun kala mo allah on dandi reeraranka ko wonkilki ko ɓe woni malaɓe ɓe joni oɗo e sonna makko ɓay ɓe ƴetti yer pet ɓay ɓeɗo kamɓe ko jalloɓe yetta ɓe ƴetti yer pet ɓe okkitiri kamɓe noon joni allah won ko honɗum jippini e dow maɓɓe allah inni wa yutimuna ta'ama ɓe okkitira ñamete ala hubbihi muɓe ɓuuri yiɗude o ko waɗi wallahi yette bajo si hoori ha leere huntagol yoni haynima ko ni hunta ɗon faala ko ni futtiri walla ko ni tuuri haɗa andu on haɓi yette maɓɓe kadi kadi nokkade ala kullin si nden leera ɗum hewti oustage leera huntagol hayso ko yette honnode noon joni allah ala kono ɗon on haɓay kono kamɓe ɓe wakkili ƴettugol huntari ni ɓe jonnira allah o inni wa yutimuna ta'am ala hubbihi ɓe jonnira ñamete ko ɓe ɓurno yiɗude kon ɓe ñammina miskinajo wo yatiman al yatimajo wa asiran on sokanoɗo yalti kono ɓaawo ɗon allah on inni ɓe inni hon ɗum la nuridu minkum jazaan wala shukura tawi kala okkonaɗo falta wiide albarka mum yallah mbeɗo ɓinna yaw min faalaka jarnede min faalaka yahunde yeehe innama nutimukum liwajhi llah komin okkori on ko sabi allah on la nuridu minkum jazaan wala shukura ɓe inni inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira woɓe huuli ñalande nde andantedema ko joomi maɓɓe ñilɓininde woni ñalande dargal ñalande hulɓininde ko ɗum ɓe huuli ɓay noon kamɓe ko ɗum ɓe huluno lettede dargal nangoyede dargal ko ɗum siɓe okkitiri yer pet maɓɓe allah on ko hondu yoɓiri ɓe allah o inni fa waqahumullahu allah on dandi ɓe sharra dhalika alyawm wa laqahum nadaratan wa surura o dandi ɓe immorde e bone nden ñalande ɗon wa laqahum o jaɓɓoriɓe nadaratan jalbedi wa sururan e welo welo nadaratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira allah yoɓiɓe koɓe muññino kon heege on e soñdia on ɓe okkitiri yer pet o yoɓiɓe aljanna e coñci alharir eyyi nam ɗum ɗo mbinno tun ɓeytugol nam okkitirgol e hoore harano yiɗi ko okkitiri kon eyyi ko ɗum noon woni jariŋam eyyi nam oustas o makiɗo joni no woodi moƴƴereji boyi ɗi neɗɗo o hani wadde e ndu ɗo lewru suumaye ɗi wata ko kontade surtout noon honno janngol alqur'ana sabu allah subahana taala wa fihi unzila fihi l qur'ana koye lewru suumaye ko alqur'ana cippina hudan linnas nam ani oustas mana joni no woodi moƴƴereji buyɗi goɗɗo no wata wadde ka suumaye ɗon ko wayi toujours koko wonɗen insude kon so allah subhanahu wa ta'ala subhana joni so wi onon si yehi haala subhana taala e hewno on jiyaɓe an waɗuɓe bakkatuji ha taƴi yurmede allah tuube mi yaafo on inna allah yahfiru zunuba jamia e allah subhana taala ko yafotoɗo bakkatuji ɗin fof tawni neɗɗo on o waɗali sirku sirku on tum woni o yafotako walla a ƴaggani nene e baaba e ko ɗiɗo tum woni o yafotako bon kono e mana bakkatuji mawɗi jani ɗin si a woɗɗitike ɗum o yi testoki ɗin o yafoto si a daari wona suumaye ko siga ɗum ɗon waɗirana e himo yaafo bakkatu mo neɗɗo waɗi hakkude hitande nden fof himo yaafo bakkatu mo waɗi hakkude waggutu e waggutu eyyi himo yaafo bakkatu hakkude juma e juma bon
ɗiɗo fof hiɗe reeni hannde hay inetene juma joni exemple nder yontere nden fof kala so tawi woni ɗa hoƴƴiti bakkatuji jani ɗin bon si innama bakkat mane ko mbo wata woƴƴitade bakkatuji jani ɗin ko joguiɗo kulol Allah par ce que siɗa jogui kulol no woniri noon wiide ko enen seytane cippidina ka leydi ɗo feere ala o faljinayi en tum kono toujours si tawi woni no Allah subahanahu wa taala wiiri noon e ya ibnu adama ittahidu seytane aduwa joguite seytane gaño anda seytane gaño mo no joguitemo neɗɗo sino jogui ɗon toujours kono makiron ɗo ni sa waɗi bone on wonki makinki felete heña e andi a waɗi ɗum ɗo no Allah subhanahu wa ta'ala noon hasibu anfusakum qabla an tuhasabu neɗɗo fof yo ñaawi hoorema avant ki a ñaawede ay juge hoorema avant ka zero bon si tawi woni tun a juge hoorema anda est ce que ko mune wadde ɗo ko ɗum ɗo ko waɗi lawol na ko waɗi lawol par ce que neɗɗo hino humpiti hoore muɗum bon neɗɗo on si tawi woni joni sa dari kanko Allah subhanahu wa ta'ala wodi piiji buyɗi ande e moƴƴereji buyɗi ɗi waɗeten ka suuma yeeɗo heɓe moƴƴere wonano wiran janngol alqur'ana wiigol astaghfirullah insinagol e okkugol bon yeenugol ɗima mum ko moƴƴi neɗɗo on ko andanɗa hoore maɗa yenata hoorema ko gara yenal ɗum ɗon ɗima mama ɗum ɗo fof ko moƴƴere yina hono ɓe kalimatu tayiba sadaka hay konngol moƴƴol ɓeyni ko sadaka ayi joni noon o wi jemma kala e nder lewru suumaye jemma kala e nder lewru suumaye andata woɓɓe go har ko waɗnoɓe bakkatuji ko ɗum waɗi kala ɗo andunoɗo hino welsidi hino raɓɓini e ngal ɗo dewal yo on tigui tinno e oɗo suumaye si suumaye on kadi feƴƴi on tigui kañum kadi wakkilo hara kadi wayno komi feƴƴino e duuɓi baɗɗeɗo mi rewtera ɗin ɗon hannde kadi ko waɗi noon mi andas mi heɓete occasion ɗo hannde kadi mi anda suumaye tawtelam sabuna en innayi ɗo dargal muutinen ɗum ha dargal mutaka hino binde men ɗo ayi par ce que neɗɗo on an ñande mayɗa o dargal ma darike est ce que noon hannde ɓe horduno ɗen rowani buy ko jalo andaɗa hikka en hoore daali e maɓɓe eɗen kadi ko tori ɗen yo Allah subahana tawni en ha yeeso toon koɗen en anda bon neɗɗo on o désira ɗi bakkaji ɗi mbaɗe e nder hitande ɗo fof mi kattoto ka suumaye ɗo mi efface ɗi fof majji ɓawde miɗi efface ɗi mi wattataɗe hannde kadi eyyi par ce que mi anda suumaye ara o si taw yaylam mo noon wiir noon on wonɗo e wadde bone raɓɓiɗine waɗugol bone o joni noon e nder jemma kala Allah subahana taala wi o rinɗinayi anda ɗo adama wonnoɓe wadde bakkatuji hara ɓe kaydi jam e signanema ka yittiɓe woni e yawde saabu suumaye on jemma kala o rinɗinayi e ɓeɗo o ittaɓe ka yiite o naɓeɓe ka jane ko wonno no wirte noon e no président o noon garatirta no yeeɓe noon comme fende année on ɗon andi si fende année on ari mo Allah 24 1er décembre ɗen andi président o grâce a yimɓe boy Allah subahana taala ɗum kaka Allah subahana taala iwri ayi kanko Allah subahana taala ka suumaye ɗo grâce a yimɓe boy ananda hoore maɗa ko du'anoɓe naadede ka yiite bon ko honno wawata neɗɗo wonnoɗo wadde boneji no okki e boneji ha duma alhaidina heno jumpa tun kañum ala migitade woori mayay ko honno wonno wawata tinnorda heeɓa ha o tawe ɓeɗo ɓe Allah subahana taala grâce ta itta ka yiite natta ka alijanna eywa nam amma ko honno on ɗon o wawata rewde o tinno ha o tawta e ɓe mbandanteɗam Allah on yafantomo fayɗen yewti ɗum ɗo en yewti koyo duumo e qur'anul karim o woɗɗito harmuɗi ɗi nano makiɗo hadith ko annabajo sallllahu alayhi wa sallam maki inna alhalala bayyinun wa inna alharama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun min annas faman waqa'a fi subhati waqa'a fi alharami annabajo maki ko dagi kon no feeñi ko harmi kon kadi a yiye tun anda no harmi kala mo andanteɗa mo woɗɗitike harmuɗi ɗin yeehi e dagiɗi ɗin harede yo andu faqad istabara ali dinihi wa irdi o dandi ɓandu makko ndu nadde ko nder yiite e o dandi dina makko kan kadi wota ko yeebo idan noon fi o wawu tawtude ɓen kadi koyo duumo e okkitirgol o duumo kañum kadi e jogitagol ɗengal ngal hara o sifitorali horuɗo reedu ñamete e yarugol gandi annabajo on sallllahu alayhi wa sallam maki man lam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi fi an yada ta'amahu wa sharabahu kala mandanteɗo ma accitali wowlugol konngol meerewol e gollugol gollal kandugal e nder lewru suumaye Allah on ala haaju e makko ko accitata ñamugol e yarugol Allah on ala haaju ko Allah on jogui haaju e neɗɗo on ko mandanteɗo mo no huuli Allahu tabaraka wa taala hino
andi allahu huwa raqibu alayhi kanko woni tombiɗomo ɗe gandi annabi isa ko ɗum landano a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahayni ko o jaabino lamma tawa faytani kunta anta raqiba alayhim kan wonno aynunoɗo ɓe tombiɓe idan noon ɗum ɗo dal koko yewta ɗo kon joni on togi duumoto e waɗugol e tuubugol insino duumo e waɗugol adkari ji bimbe kikiɗe ko ɗum ɗo on togi duumoto ha lewru suma yenu feƴƴa asa hawnaki an yakuna min alladhina sayutaqu min anniran o tawe e ɓembanterma allahu rinɗineɓe nargo e nde yitege fal ilmu inda allah nam ustad joni sa daari ɗo suumaye so nami fayu shahru ramadan ko tugalal nayaɓal e tugalel islamu ɗe aranal ngal ko ashhadu an la ilaha illallah wa sallam rasulullah ara ɗum wa iqamu salat wa ita'u zakat bon no wodi ɗo andanɗa rawna wirɗen noon hara ko ineteɓe ko julɓe wiyete ɗo allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wa sallam rasulullah hara ɓe nana ɗon wallahi ɓe morinira ɗon noppi maɓɓe ɓe jooɗo ɓe mo wakkilaki e magol salligo juula ɓene noon hara ko ɓe julɓe joni noon ko nuniraɗo maki man taraka salata faqadi kafara ala akkuɗo julde haray o heehi bon no waɗɗo ɓe gaɗo teɓe ko julɓe hitande nden fof mana ko julɓe sumaye ɓe juuliri o par sumaye joni noon neɗɗon si tawi woni sumaye ari a angaske horugol ngol déjà a gomata wa ashhadu an la ilaha illallah wa sallam rasulullah par ce que ɓe wi ko sa ewi ka premier si yaha ka de yaha ka de yaha ka 3 ka bon si tawi woni a goma ashhadu an la ilaha illallah muhammadu sallam rasulullah seɗa fa lawata a juuɗo ay par ce que ko ɗon taw a seedoto a hooloto taw allah hoolo a welaɗo allah ara juula julde ma nden jaɓe bon joni tani neɗɗo on a juulata fes bon hara hi joni suumaye ari ayni a ari a gasi e koro kam bon a juulata haray ɗoray ko ɗon baraji ko ɗaɓɓa e koro kam ara o heeɓi ka ko ara ko no woni eywa nam ko addi kon taw jooɗagol tun taw hara ɗon andi juuloɓe ɓen no pecci pecce tati ma innen pecce ɗiɗi feccere goo juulota fes ɓen yoɓe habba en taw feccere goo juulay kono yawata juulude eyyi nan ko pecce tati feccere goo juulay waktu on nennitotako joni innuɗen joni en yewta e feccere taw goo adanere nden ko ɓen ɓe andantede maɓɓe juuli wo taw waktu o feƴƴi ɓen ɗon tun taw ko on ɗum allah on kambani ɓe en juutinta e ɓen ɗon ko aaji ɗiɗi pet sen humpitiɓe ɗeɗo aaji ɗiɗi yoniɓe koɓe duumo e juulugol waktu on woni ron inna salata kanat alal kitaban mawquta gandel noon inni inna salata kanat alal muminina kitaban mawquta julde nden no waɗana waktuji ko juulete allah wonon kambani juuloɓe ɓen tawa wona e waktu on fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun lette bonɗe wodani ɓe juuloɓe tawa no welsidi ɓe juuli subaka o nangue fuuɗi koye ɓe immo sullo ɓe ñama ha ɓe haara ɓe waaloɓe ɗa ɗo ɓe immo ha nangue fuuɗi ɓe yennayi ɓe juulude si tawi ko nden ñande ɓe joguiti ligge important koɓe immi subaka ɓe ɗantotako saabu golle ɗen wona saabu juulugol ngol nan o wii yimɓe ɓen woɓɓe reway allahu ko suumaye ha kono rewta allahu suumaye feƴƴi kono o woniri yimɓe ɓen no waɗi pecce ɗiɗi kadi no toon ubbadullah rewɓe allah on ɓen lewru suumaye ari reway allah on rewu suumaye ala reway allah on no toon noon kadi yimɓe ko ubbadu ramadan rewoɓe allah on e nde lewru suumaye ko ɓen yiyata fen ɗo no hebbini juulidaji ɗin no joguiti jikurɗi ɗin no ɓorno sabadoji ɗin kaftaniji ɗin no fonti qur'an o no uggini an yahaynoɗo ko juulirde law leere joni nde leere nde wownuɗa yahude nden koye accu ha 10 minutes heddo yaha si a yeehi a heɓata place sabu ɓe rewayɓe lewru sumaye ɓen ɓe hebbini juulide nde ɗon no hulɓini ka idan noon ɗum ɗon aya ɗimmo on ko allah inni ɓe dow to e suratul maryam fa khalafa min ba'dihim khalfun adawu salati wattaba'u shahawat
fa sawfa yalqawna gayya woni lonti moƴƴuɓe ɓen lontande goo ɓe andanteɗemo golle maɓɓe ko yeeɓugol julde ko honɗum woni joddi ɓen yeeɓoɓe julde woni ɓe juuli wo tawa nangen fuuɗi alansara ɓe juuli wo futuro fanaɓe juuli wo alansara futuro ɓe juuli wo gueeƴe woɓɓe yaha liggoyo arta jamma tumbinɗira fof wiya koyo juul angoro lawol gotol tatay allahu inni oɗo wama halaktul jinna wal insa illa liyabudun mi tagira jinne neɗɗo si wona ɓe rewan kamɓe koɓe rewira kon koɓe tagira kon ko ɗum ɓe sakkitorta ɗon andi allahu ko tagiriɓe ko fiyoɓe rewɓe kono kamɓe koɓe sakkitorta ko honɗum koɓe tagira kon koɓe yaw liggoyo ha ɓe arta tumbidira waktuji ɗin fof juula angoro ɓen ɗon ɓe junnitule kiki ɓe haɓɓiti yoki fuɗu ko honde tuma fuɗata ka idan aya oɗa allahu on kambani ɓeeɗa naɗugol ɓe woynu wiyeteno gayyi ko honɗum woni gayya ko wondu nananteɗo min ko tumbere yite jahannam waɗennoɓe ɓen zina worɓe ɓen e rewɓe ɓen ko ɓen wengete ko tumbere yite sunne awraji ɗin ko sunnete ɗon kon ɗum no ila wonta mbordi ɗum ila ara ha hebbina ɗon woyndu ndu kala ɗon ɗaɗa ɓeɗo ko ɗon yarata allah on laɓɓini ɗum ɗo ko suratul ibrahim allah o inni yatajarra'uhu wala yakadu yusiru wa ya'tihi almautu min kulli makanin wama huwa bimayyit wa min waraihi barzakhun ila yawmi yub'athun siɓe fayani woni ɓeɗo ɓe ƴettay kaasi si ɓe ɗon ɗama koɓe yahu ɗon fiya ɓe yaru si ɓe ƴetti kaasi on fiya ɓe yaru yeeso gon foppu ñorto yo allah o dando e ukkito ko nder kaasi si ɓe eɓɓi ɓennugol fi hiɓe ɗon ɗa kala ko woni ko nder reedu qatta an amahum caƴe foppu tetta yaltira ko duburu ley laaɓa pos idan yeɓugol julde e nder lewru sumaye no hulɓini kono noon joni oɗo o juulata kono hoore yerlo heɓay korka kam ɓe ko ɗum ɗo woni ko landilon ka oɗo o heɓay korka kam kono si tawi himo landano heɓugol temedere yo andu ko 10 o heeɓi tawde annabayo sallllahu alayhi wa sallam maki awalu ma yuhasabu bihi l abdu yawma alqiyamati salatuhu ko bani adama o atete hasɓede ñalade dargal ko julde makko nden si julde nden moƴƴi golle ɗen fof moƴƴi si julde nden boni golle ɗen fof boni o makiɗo joni hadis al ahdu alladi baynana wa baynahum assolat ko woni hakkude men enen heferaɓe ko sendi julɗo e kefere ko julde nden nenaɗo maaki faman taraka salat faqad kafara kala on accuɗo julde nden sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam haɗa wonti kefeero kala on accuɗo julde haɗa wonti kefeero idan on ɗon o heɓay korka kono ko baraji ɗuytiɗi hattide ɗuytogol heɓata saabu yeɓugol mo waktu julde nden woɓɓe kadi ko ɗon si hoori ko ɗanogol tum ko yiwɗaɓe wo hay aroɗaɓe tawaɗaɓe ɗon a tawa ɓe ɗani idan ɗum andi ko heɓɗen ɗo nane komi hewti ɗo mi hiwri on mi aɗo mi tawi DG ɓe waali ɗani ka ɓe yalti ɗo innimmi ɓe ɗanaki tawi ɗum ɗon ko hurgo lewru sumaye on idan noon ko yoɓe andu lewru sumaye naɗɗanogol tunde har ɓe fewnade ɓe ɗanaki ar ɓe salligade iɓe ombiti iɓe ombiti ala kulli lewru sumaye naɗɗanogol ha on tigi naɗɗanogol de ko lewru ɗaɓɓirde baraji eyyi joni no makirno ni on faami min mi constate on faami sumayeji hewɗe on faami fewndo si a yeehi joga e nokkiri ɗin e sara nden sa hewti faami bon no woniri noon joni fayda allah seytare nde wini joni fayda ko ɓuuri hewde ko lido ka téléphone ji on faami ko ɓuuri hewde ko kadi yeɓe gayɗa ɗo joni ko sumayede ko tappugol lido tun ina feƴƴinde tangol a faami o waɗi mi anda wona sumaye feƴƴuɗo mi ari mi tawa kawtal ɓe ngo so mi ari o mi tawaɓe ka lido sa mi tawa ko lido min modi min fewndo ko lewru ɗaɓɓirndu baraji ni i walla ay min saka jirɗa so yahi taw woni mutaki qur'ana ko ɗo sa yeyi toon ɓay ka jullirde ɗo chaque fois ray ka fana juulaɓe wawata ɓe jangay alqur'ana bon so yeyi ɗon heeɗi kene moƴƴi sabu na haray janngude heddire fof no fota baraji ɓe niya ɗo kadi kamin woni ɗo koye na ñawgol goɗɗo men woni ɗo hay na ñawgol goɗɗo men woni ɗo kadi min mara ɗo bakkat bon mi tawi
bon komi faalami faamude ɓe faamu ɗon ɓe faamaali mais tappugol daamu carte bon lido waɗa ɗum 24 sur 24 yonano wirɗo ɗon hayso ko ƴetti wiigol astahfirullah ko woni a muutaki e gandal ko a muutaki e gandal astahfirullah nalaɗo hoɗum Allah subhanahu wa ta'ala wiyanno annabi Moussa o wi a anda astahfirullah tawi woni waɗama e beɗo balance aduna on fof e ko woni aduna ko fof waɗama ka beɗo balance astahfirullah on peesay astahfirullah ko insinagol e bakkatuji maɗi bon hayso tawni ko astahfirullah heɓata jikkirolngol temedere mi tan ini est ce que ɗum ɓura moƴƴude di compte guiara tappa ɗon lido e ñallal ngal fof eyi lewru ndu fof ko ɗon inaɗa inna an hida mana hida fiwota andu suumaye mais si tawi woni mana tigi tigi tappugol lido daamu e suumaye o wonande horuɗo eyi ko ɗum woni conséquence mum ɗum ka suumaye eywa nam la chaque eɗen andi no woodi aya jippiɗo yewtifi ɗum ɗo woni innamal khamru wal maysir mi anda komi honno rijisun min amali cheytan fajitani buhu andi carte e lido e dam ko kañum hawti e beere e beere on ko kañum hawti joni noon allah o inni hino sobi ko golla cheytan woɗɗite ɗum ɗon la chaque en heeɓi ɗum ɗon no harmi kono joni noon kadi no ton e julɓe anduɓe no harmi walla anda no harmi kono no duumi e muɗum komi yewtoɓe tun hadis goto woni koɓe jooɗi ɗon ɓe mi ñamima a ñamila mi ñamima a ñamila ha futoro yona goto e ɓeeɗo haaraɗi mi ñamima a ñamila hay goɗɗo ala haarda ka oyana ñanna kono no mi ñamima ɗo a ñamila ko dambugal an seeɗa mi yaltinaɗi ko on yi ka joni e none no ɓe jooɗori ɗon si ɓe anditi hadis gotono ɗo annabajo on sallllahu alayhi wa sallam maaki wo yimɓe jooɗaki jonde nde juuti yo nde raɓɓiɗi o ɓe immi e nden jonde ɗon ɓe wowlali inde allah on e nden jonde ɗon si wona ɓe immoto misal maɓɓe no wayta wo mbabba mayumba jiibumba misal maɓɓe ko no wayi no wayta wo mbabba mayumba jiibumba si tawi noon onon on wi'i on ala e ñowde yimɓe meɗen jaɓi on ala e fenude meɗen jaɓi kono lido ngal lido mo wonɗon puusude on walla carte mo wonɗon e lappidirɗo on walla damowal ngal wonɗon puusude ngal islam on no dagini ka dagina ene ko duumi ɗon ɗon ko baraji habbi ɗon ka ko bakkar idan la shakka ɓen ɗon yoɓe anditu ɗon si ɓe immiri ko noon no ɓe wayi noon no wayta wo maɓɓe misal wurɗo e mayɗo mathalu alladhina yadhkuruna allaha walladhina la yadhkuruna allaha ka mathali lhayyi walmayit aywa nam haray kamɓe ɓe immoto ɗon sifa mbabba mayumba jiibumba yo allah o dandu ɗum ɗon fal ilmu indallah kono no makkiɗo noon usas waɗa wiɗira noon si tawi woni suuma e hewti mi wiri noon seytaneji ɗen fof ɗi dumbete ɗi haɓɓe ɗi naɓe ka geeci ɗi bugoye bon en andi ko ɓeyno ko seytane ko minal jinnati wannas faami en andi seytane jinnaji ɗin bon ɗin hiɗi weeli famodere ɓuuri seytane banu adama neɗɗo si woni seytane banu adama yo allah dandu en noon neɗɗo yawde ha seytane wona fedde seytane sabu no seytane hino mari seytane kankadi ko ɓe andanɗa walla emo kumbinde ɓen ko ɓen woni fedde makko nde ko waɗi seytane e en andi kanko déjà so hewti e suuro tawi qur'ana heno jangede ɗon ene e place an ala ɗo sa wi tun ausubillahi mina cheytani rajim o yahi fami seytane neɗɗo noon kañum ujunnoto o janggay bon o waɗa e piiji ɗin fof o inna ko o julɗo ha ndi haray heno hulɓini ko jogi ɓen allah subahana wa taala ini hiɓe sikkide hiɓe moƴƴinde ala innahu hul mufsiduna haray ɓe hattinde e bonnugol par ce que en tant que julɗo il faut que gollal ko julɗo yamira kon fokke wona ko ɗum ɗon watama wonede julɗo ko ɗum waɗi so allah subahana wa taala inira o innali julɓe o wiyali nas ko o wi ko al muminu neɗɗo noon si tawi woni a gonɗini allah subhanahu wa taala kala ko tawata no wiiri noon haray wama atakumu rasulu fa husuha ma nahakum anu fantahu kala gollal ngal annduɗa nelaɗo gollali a rentoto e maggal en tant que a woni mu'minu si tawi woni mana jilɓanima kadi a yahay landoɗa
wonan no akdara wiiri noon wala yahillu li muslimin an yafala fiilan hatta yalama hukma allahi julɗo wo julɗo wota gollugol ha anda ñawore maggal bon ɗi baraji wona ɗe ɗaɓɓede no lewru suumaye moƴƴereji ɗi Allah subhanahu wa taala insisté ndu lewru suumaye ɗo moƴƴere ko ha honto hewtoto so tawni Allah subhanahu wa taala ni sa a hoori lewru suumaye a laɓɓinindu mais a yaafete bakkatu jama ɗi waɗɗa e nder hitande nden fof modi moƴƴere ko ha ɗon je mais ko honɗum haɗata neɗɗo on tinnagol ɗum ɗo ɓayi ɗen andi pelet sinnama ɗo joni mana si promotion waɗi ɗo joni innama kala waɗɗo ɗum ɗo mo waɗi ɗo 100 francs o hetta e 200 en adodiray kono kay neɗɗon ka suumayi ɗo kadi ko tunɗi hen hani tendirgo e andirgol e moƴƴereji ɗi joni noon oɗo damoyoɗo lido e ɗeɗo kala ɗen andi ɗum ɗo ko bakkati hona ɗaɓɓede baraji heɓotako ɗon bon haray en ina tan ɗo tawni o tappi carte en da en ala garanti hara suumayi makko boni ko nanno makko en yonata baraji makko ɗin ko ɗuyti ɗum haray ɗon bala noon ɗa yaade ka bakkatu ma ɗaɓɓata bakkatu mo diyaw ka baraji ɗin heɓoto ɗon hay tawni a mara tan janngol qur'ana kono fen ɗo kala juuderɗen ko yewɗade qur'ana no janggede yaw heɗoɗa heɓa baraji ko ene qur'ana on kon nam oustad haray no woni makir ɗo nayi noon haray ɗen andi tellement ko Allah subhanahu wa taala teddini fiisumaye kon fiisumaye mawni kon o wi golleji ɗin fop golleji banu adama ɗin fop no woodi ɓe Allah subhanahu wa taala intermédiaire en yahe yoɓo yon golleji ɗin yahe jonno yommo golleji makko ɗin mais kono o inni suumaye on ko min Allah subhanahu wa taala yoɓata o wi kadi dambugal no ka aljanna ɗen andi aljanna on ene mari dambuɗe jeɗɗi wona yiite nge noon kadi mari dambuɗe jeɗɗi o wi dambugal no ka aljanna he ngal inne rayyan eyyi ngal ɗon ko hooroɓe ɓen tun wawata natiroyta e maggal goto go natoyta ɗon sina horunoɗo hay sinama ɗon horuɗo kono wiide ɗon haara ko horu nawonugol tun ñamali yarale ko rentagol kadi e bonneɗe korka ɗin fof bon neɗɗon ko honno wawata horirta tawete e ɓe natireɓe ngal dambugal ɗo rayyan ko laawol hongol on tigi rewata fi o wawu natude ngal dambugal rayyan ko addi kon tawo rayyan koye dambugal dambuɗe aljanna ɗe gandi aljanna no mari dambuɗe 7 ko noon kadi yiite ngen no mari dambuɗe 7 Allah inni li kulli babin minhum juz'un maqsum kala goto hino feccena e dambugal ko yiite ko rewra ko wono noon kadi aljanna on kala yahowo no mari dambugal ko rewata naata kono noon no ton ko hertinana ɗon andi si haaju heeɓi wiyete ndiɗo ñiiri ko ñiiri hon ɗum futu awa hedditi ɓen fof ñamaygo ñiiri ni kono ngal boolowal tekkungal ɗo e ɗeysi ɗo e ngu tewu ɗo lan haalda noon fi tewu feendo ɗo suumaye ɗo ɗum ɗo ko futow jeyi o andi ko ɓeyɗo hertinana awa ko wona noon kadi dambugal rayyan no hertinana fii ɓe ɓandantede ɓa ko hooroɓe ɓen suumaye moodi yoni andugol ma allahu on hino heɓilanima dambugal ko rewa sa hoori a laɓɓini ɗum ɗo yoni wakkilare ɗum ɗo yoni wakkilare amma ko honno wakkilorto fayda yewti ɗum ɗon yewtiki koyoɓe duumo e qur'an o e waɗugol moƴƴereji ɗum par ce que sa daari hay hakkudeji men ga teddinede banu adama ko yiɗi ɗum si tumbama ɗo joni eɗaɗaɓe ne mana hertinanede teddinede banu adama ko hunde yiɗude ala noon ko ɓuuri hettude ha teddine ñande hewte ha ñande dargal tawa Allah subhanahu wa taala no ɓantifima teddinama mode teddugal ko ha ɗon arata haɗa wallah nam wallah e gasi joni oustaz neɓatara leyde men on yani e tani ken ɗo seeɗa joni DG attana e numéro téléphone on e si tawni ɓe wawi noddude lanndo ko yewiti e mawdou men on ɗo si ko famuɗen fi muɗum ɓanginanen ɓe tawni kadi en faama maren ɗon ha ɓarodire e karama ko eme ɓen waɗi noon ko en talibaɓe tun woni ko jooɗi ɗo inchallah ma uridu illa l islah en fandaki si wona moƴƴingol tun wona nelaɗo makir noon ballihu minni walaw bi aya yettineɗo gasi ko aya goto hara ko ɗo ko fanɗen hara DG no wawi akkitande numéro téléphone on on wawi wadde 78 116 82 38 e dan semmine he 2 minutes inchallah wawa en waynodirde on wawi wadde 78 116 82 38 nam oustaz e joni gandi kanko Allah subhanahu wa taala wi mo jaɓɓira golleji ɗin saabu anniyeji ɗin innamal amalu binniya wa inna likulli imrin ma nawa joni si tawini suumaye ari tum mina ɗum janngo ko suumaye bon mi anniyaki mi mannaki mi préparaki par ce que honum
parce que no tawa den andi be ni tawni suumaye on ari neddo on tawni suumaye on ari siko duhi siko suddi duhido ila du'a inu dawa Allah subhanahu wa ta'ala suumaye tawilan mi horiray lewru suumaye fi ko mi juldo a farlilan sabu kudol ma Allah subhanahu wa ta'ala ko dum woni hollirde lewru suumaye mi hoore suumaye na sabu goddo wona sabu kudol goddo ko sabu kudol ma Allah subhanahu wa ta'ala tanqinagol mojjere baraji ko dabba lewru suumaye ko mi hoore lewru suumaye handu maya assalamu alaykum allo assalamu alaykum alaikum assalam wa rahmatullahi wa alaikum salam Ustaz da nga jam jantu nala ton jantu alhamdulillah bismillah ko no hombe don nodda honto ko Habibu depuis Garayof Habibu Garayof Habibu depuis Garayof nam bismillah landa langa ko mo hori beneti tuta est ce que ara koor makko boni walla bonali na mo hori beneti tuta hondo ko hori ko boni walla ara bonali nam ustaz nani la ndanga aywa nam alhamdulillah rabbil alamin haray mo hori o benniti tuta dun do wonali no bonna korka kan nam kono non si o wuufiide haade duudi ko wunduko benniti bonnama korka kan nam fal ilmu inda Allah nam Habibu Garayof nam anani sa jamela nga mana si tawni on tigi banda ko bentata don tuta den kon dun don bonata sumaye ma si tawni on tigi wuufi yahundo ko heewi benniti nam tawni harawe mana si on tigi heewi wuufi ha hundu ko heewi benniti dum don bonnay sumaye wallah mais andi ko burede ko neddo si tawni a tuttima ko tuta ko yilitoto ko don don bonata sumaye bon ko wona non kadi wona be annada mo wona masombe gollaybe e wona on manno wona conduma ko centre taron sondi siman kon dum don fo wata bonude korka wona sonna ben be yewrorta ni duma manda ko di centre don kon dum fo bonnata korka o bon wona ndugg wondo e lawol ni kadi assalamu alaykum okay wona ndugg en kadi ko wukoto kana ko dara dum dum fo wara wata bonude korka nam ustaz e joni mana jon si tay woni sumayo ngari tumana harami anniyaki mi anniyaki mi dumanno mi nata tuñe korka dal mi fi baali anniyi hay fusi bon haray on tigi wawa hebude baraje ko dabba sumayo kon ka ko honno aywa nam haray ko mi humpiti ko noore mudum kongol didi woni none no anni yorte non la shakka anniye ko sharti jabanede gollal annabajo maki sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam innamal a'malu binniyat golleji din konne yo ndartebe assalamu alaykum allo assalamu alaykum okay oya nam la shakka golleji din ko anni yew ndarate yobe jodi non odo lewlo suma yoni o anni yaki yo waaw assalamu alaykum allo ok tawni on nodda tawni télé no binde mon don hubbi télé on uyta télé on ha sesa sina dum en wata famondirde nam sas anniye on no sellana si tawi on tigi lewru non ari hande o anniyo o hoore lewru non fop ibe don haconjina mo hedintina nyanlo nyande anniye on don nde hunti o weeti ko yo horu tum kono non si o nawni e nder mum walla o yehi e laawol assalamu alaykum allo allo ɗuyte télé mon on meɗen nande hito télé on ɗuyte télé on allo ok bismillah konne oɗo yaw sasu nam idan anniye on ko o si tawi on togi inuɗen yeehi voyage ɗon haray hande kadi si o fuyti ko horugol ko yo heeɗintin anniye on kono simo nokku gotu o nawnala won heɓalimo assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah jarama nala toon yettude Allah bi alhamdulillah bisimilla ko non homɓe ɗo nodda on to komi Mamadou Diallo miɗo nodda e Dakar Mamadou Diallo depuis Dakar eyi bisimilla mon ko Jama TV eyi min mo hoori salmodiri e Dio Janano
na mo hoori hmm salmondiri e jiwo janan haray ko no mbewi ɗo isa sila nani landangal aywa nam haray on tigi ala emu haala koko annabajo on sallllahu alayhi wa sallam maaki kon ɓe maaki wo ko nde gorko on deƴata pontiri tugge ko hoore lappe ha yaltiro ley ko duburu ɓuri mo moƴƴande nde o memata debbo mo daganaki mo annabajo on fontanama jungo sonnajo hende ari inni ya rasulallah ubsud yadaka ubayi'uka fonte jungo mongo mi yeyode e moɗon neɗo maki inni la usafihu nisaa min mi salmita rewɓe idan salmingo debbo kayno harmi kono yarle bonne korka ka bonnata korka fal ilmu inde allah assalamu aleykum aleykum salam on jarama tan ala toon yantum min mi demar rokke simo mi lando kono homɓe ɗon nodda on to mi nodda on ɗo depuis Colobane inde ɗen ko onno inde nen ko Mamadou Bassirou Diallo Diallo depuis Colobane bisimilla o mi demar question ɓerni o he goɗɗo ne woodi buyere depuis ɗo hara ɓe ƴeyti cigarette ji kono ɓe yeyde mum ɗon mi tawi ɗum ɗon no moƴƴi yeygol ɗon yeeya ha heɓa mbuɗɗi yaara cigarette no moƴƴi yeygol ha heɓa cigarette on ha heɓa mbuɗɗi yaara makka non landal ma ngal Mamadou Bassirou Diallo mana ko moni oɗo buna jogui ɗo wona bitikaji o ni o wata ɓe yeeya cigarette kono ni mana o yeeyugol ɗo ha heɓa mbuɗi ɗi mi anda ko yarade ko makka ko ɗum woni laaɓanali la kono inchallah ɓay landal ngal laaɓali Mamadou Bassirou Diallo depuis Colobane somo wawi nadde mo wawi natude nam e ko addi kon taɓa yetti cigarette goɗɗo makko ɗo joni yeygol cigarette ko dagui ka goɗɗo makko ɗo ɗon andi cigarette on woɓɓe faalate lemitorde addane men hadis ko cigarette wol wowla tigiri addane men aya ko cigarette wol wowla ene cigarette lorre ka lorrata si o neɗɗo duumike ɗon wonki kin reway ɗon ka rewata allahu inni aya qur'an wala taqtulu anfusakum wata on waru hoore mon warugol hoore mum no harmi ka harma no harmi cigarette on kañum kadi ko ɗon harmuri fal ilmu inde allah nam Mamadou Diallo ɗo haray ɗen andite kanko landike ɗo mana si goɗɗo no hoori o salmodiri e debbo janano kono wiɗen no wawa hara e bonatama koto kan kono heno wiyta baraji ɗen saabu no haray koko waɗi bakkatu ɗen waɗi Allah subahanahu wa taala kono wirɗon noon kono makirɗon noon ko nde pontirri fempete ka haara on tigui handi joyɗoyo ɓe maki ɓuuri o jettude jonggo makko o salmani debbo janano ɓe inni kala sonnajo mo tawta hara dewgal no wawi dagade hakkudeji moɗon on noon ko janano e ma faami ko jummu horoma tum wata jonde junggo assalamu aleykum allo ɗuyte télé on ɗuyte télé o ɗuyte télé o meɗen nande hawawi on ɗuyte télé noon e watta famodirde allo ok ɓe yeyi mana eɗen gandi tewnina e suuma assalamu aleykum allo ok o yeyi eɗen andi mana ko neɗɗo ko wona nene ma esra e ma bandirawo ma e bandirawo ma mana ɓiɗɗo bandirawo ma gorko walla debbo ko ɓe andanɗa hoore ma ko satti ɓiwo ɓen ɗon dewgal wata gakde hakkude ko harmaɓe ma fi dewgal pes ko ɓen ɗon selata ko salmodira e muɗum hay tewnina e suumaye itti noon sikke tina e suumaye salmin kon kay debbo janano ɗum ɗon ko tonga hirsa nam ustad eɗen ka anniyagol eyyi innuden on ɗon no sellanamo si o ñaami simo fuɗɗitade koyo anniyo imo gañetade lewru ndu ibi ɗon hajum jina heɗintingol ko laawo aranum ɗum noon amma laawo ɗimmol mo wawi anniyanade ñande o ñande hande o wuntike on yano fi janggo ñande o ñande kono ko ɓuuri hisude kon koye on togui anniyo laawol gotol joni noon on togui anniyaki no horude e muɗum lewru suumaye e ɗon on mi wawata haalde ɗon mi ƴellitaki ɗon on mi anda yarle korka kan sellay kaka sellata mais no si en inni en tippa e oɗa hadis haare e innay korka kan sellata mais yarle noon mo anda ñawore nden hoori anniyaki on ɗon heɓe korka heɓata korka
ɗon on fen ɗo mi annda eywa nam nam oustas eyi ɗen andi tigi tigi on ɓeni tigi tigi on haray suumayo on ari neɗɗon ko yo anniyo eyi ko ɗum wonta sabu jaɓede golle ɗen Allah subahana taala no jaɓede golle ɗen sabu anniyeji ɗin. Assalamu aleykum. Waleykum salam. ɗoyte télé on seeɗa ɗoyte on seeɗa ko onon homɓe ɗon nodda hon to Grayof. inde nden ko onno inde nden ko onno Ko Diallo. bisimilla Diallo depuis Grand Yoff. Ina nena noon ɓen ɗum la yoro ɗon jajam Mamadou Binta. jajamo Mamadou Binta eyyi awa ɓe nani yettoɗo nani ok hara yan kadi mi hiwri la hiwroma aɗani o ko yette Diallo oustas o dogi no oɗo mi faami oɗo ko honno eyyi mi faami ok inchallah ɗe jaam e nokku kala ko jooɗoɗa e kala jooɗorɓe e on nokku ɗon eywa nam nam oustas suuma yew on hino landi laaɓal laaɓugol ka nder e ka yaasi si wiyama laaɓugol nder hiɗen andi neɗɗo so tawi woni siɗa wondi e ko wiyete janaba kon a wawata horude si tawi woni wodi ko laɓɓinora ndiyan hino woodi julnete waka zalika mais si janaba tawdi on tigui suuma yew suuma yew on ari on tigui natani korko kan tawi woni lowtaki janaba o. Assalamu aleykum. allo nam nam bisimilla onon homɓe ɗon nodda on to enen ko min Mamadou Bassir ko fenti harti e mum nam Mamadou Bassir men nana landal ma ngal moƴƴa minni ko on tigi jam hono yeeyde boutique mo yeeyde cigarette so tigi je yeeyi ɗum no ha heeɓi mbuuɗo jetti ɗum mbuuɗi makko ɗum o falano yeeyde makko est ce que hara ɗum no dagui hakkigol ɗinno mbuuɗi ok a waɗi écouteur so itti écouteur ji ɗin kono men nani landal ma ngal oustas o nani landal makko ngal wona goɗɗo no jogui bitiki eyi himo yeeyde cigarette so yeeyi ɗo ŋawa heeɓi mbuuɗi ese ɗi mbuuɗi ɗon himo wawi yarde ɗi makka eywa nam la shakka ko harmi kon ɗaɓɓirtake rewitake Allah o ha a ƴetta ɗo cigarette o inna la rewide Allah o a yarata beero wiya la rewide Allah o joni coggu beer on coggu cigarette on ɗum ɗon on si jilli e ɗiɗa kalisiji ko ɗin ɗon tuninta laaɓɗi ɗi la shakka ɗen andi jom bidik wona cigarette ɗum o yeyta o yeeye ko ɓuri ɗuɗde kon koko dagui kon sa ka kono joni ko kanko lorata hoore makko ko ɓuri ɗuɗude kon si o mottodiri jawdi ɗin ɗon o yaha o hajjo o arta tawa mari hajjo laaɓgo bos kono noon o ƴetta ko sobi kon o jillidira e konko tuuni ɗon o haɓɓito Allah on ƴaɓanemo ɗum ɗon la shakka hajjungo sellata yo ƴettu kaalisiji e biyer walla cigarette o hajjore ɗum noon sellata mais noon si tawi mo joguiti bitikaji ɗiɗi o bitiki ɗo ko cigarette tun oɗo bitiki ala cigarette o ƴetti o mo ala cigarette ɗo o hajjuroyi mo jogui hajju so ƴetti ɗiɗa o inni ko ɗin ɗon o gollitirta haray wala hajju fal ilmu inda Allah nam ko noon le oustas ande toujours ko wiyeten kon julɗo il faut que insista anda ko hannuma moƴƴande ko e wirde noon hannde kere waali beele e wonkiji ɗi exemple sa daari wona ko ɓenta Madina Gounass ɗon on goɗɗo ko feyti o ko feyti o taɗon e cigarette o hay udduɗa ɗo ma ni temedere ɓe a sustata waɗuɗon yeyde ɗon cigarette o bon Touba hino ɗo waka zalika bon hay yoofu ɗo nanɗo nokkure gon ɗon laayen e min woni yoofu ɗon goɗɗo ko joma bitikaji ɗin fof no andiron goɗɗo so tawi yedde cigarette o mais heɓe wuure jaam salam machallah bon heɓa ko ma ko ɗon ko neɗɗon ko kanko e soñjata hoore makko bon aɗa ko torriɗen yo Allah subahana taala laɓɓinan en e neɗɗon Allah subahana taala no wawi mo laɓɓinde hayso tawi woni mo yeeyorde toon cigarette on ko weli toon haɗa ko yo on tigui rento ko ɗum ɗon ɓurata moƴƴinde on tigui tuuba rutto e Allah subhanahu wa taala eyi nam oustas joni harayno hi tawi noon joni no wirɗeɗa so tawni longal ngal tawdi on tigui e suumaye on suumaye on ari tun on tigui lootaki hoori haray o heɓa baraji ko ɗaɓɓa e suumaye kon ara o heɓa suumaye ka haray suumaye on sellatamo wonde longal ngal eywa nam so tawi mi faami ko immiɗo subaka jemma
kono longal waɗɗike mo joni noon subaka yoni yonata ɗon fiyo yah o loto ara on ɗon na ella noon imo wawi kontinde ha subaka on si weeti o loto kono mo jogui korka korka bonade hi joni innen kadi aden e modi mum rendi wali keɗanike ɓe weetori subaka ɓe sullaki ɓe immike bimbi ɓe loto kamɓe ɗiɗon noon ɓe jogiti longal yarle si ɓe hoori ɗon ɓe heeɓe korka ɓe heɓata korka ɓe heeɓe korka la chaque ɓe jogiti korka e korka on yowdira e lotagol ngol fal ilmu indallah nam neɗɗo o mana a tawbatu neɗɗo kay moom ñande fin wiyeto ko ya tuubu ruttoɗa e Allah subhanahu wa ta'ala bon tuubugol ɗum hino landi innugol mana no happi ko sa mi heɓi ɗi duuɓi ɗo simi tuuba o ma mi heɓoto nde hitande ɗo ma ko ma say kaari en newnanilan bon mana tuubugol ko no landi condition ay ma no landi habbago ko wilorɗo ko nde hitande ɗo ɗo en artira e hakkille ɗen deftere mo andantede mo en heewuɓe ɗen andi ɗum woni enen pullo Fuuta innetene ɗon akhdari si ɓe ndaari ɗon ko fuɗɗorde cheikh abdourahmanu akhdari maaki wala yahillu li muslimin an yuakhira tawbata daganta ko jullo o nde o nennitata tububiye watti kadi o innu hatta yahdiyani llahu o fewata ha Allah fewnamo ko waɗi fa innahu min alamati shaqai wal khizlan wa tamshiri al basira innugol jooɗoto ha Allah on fewnu se feeɓa ko alamande malkiseede e ittanede guite ɓernde idan Allah wono di en wondanede ayu annabajo on wowlan jeeyaɓe an ɓurtimɓe fantine bakkatuji ɗin qul li ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a wi anan jeeyaɓe ɓandantede maɓe fantini ɓe ɓurtini e waɗugol bakkatuji wata ɓe caƴo yurmede ɗe ko waɗi Allah on ko yaafuɗo yurmede ko yaajuɗo yurmede ko yaafotoɗo bakkatuji ɗin fof mi wowla noon hadis goto mo juuti kono raɓɓinintomo jeeyaɗo goto hadisul quddusi Allah on inni woode goto e yedduɗomo nde o yeddi Allahu tabaraka wa taala o andita mo mari Allahu yaafotoɗo o inna Allahu mi torike mo yaafanolan bakkatu on wo Allah on yaafanomo wo kañum kadi o fuɗɗito kadi o waɗa bakkatu on kadi laawo ɗimmol o andita mo mari Allahu yaafotoɗo o inna Allahu yaafanola mi tuubi mi wattata Allah inni mi yaafanɗomo wo o watta kadi laawo tammol o anda mo mari Allahu yaafotoɗo o inna Allahu yaafanola Allahu inni mi yaafantomo o serata himo yaafino en himo yeddan mi tuuba si wona lan yaafanomo ko raɓɓiningol Allahu inni ya ayyuha alladhina amanu tuubu ila Allahi tawbatan nasuha kono yo gondimɓe tuube faade e Allah on tubuɓe ye laaɓuɗo poy nenitugol tubuɓe ye ɗum ɗon ko ñande on togi andi ko woni wadde kom moƴƴa ko yo accitu bakka toon ɗon e ɗon o tuuba o laɓɓina anni o sabi Allah o kadi wona yo ƴettu goroje wonalan yewde ko juulirde o waye ko yo tuuba tun hakkude makko e Allah o juula darɗe ɗiɗi o toro Allah o yafanamo fal ilmu indallah tawba to annade mo ala ma fata alay eywa nam nen tigi ni si tun hara on tigi tuubi alani nam mana sadaka ko ɗum e sadaka neɗɗo ɓuri hanude wadde ka suumayeɗo ko ɓuri moƴƴude e sadaka eywa nam amma de sadaqa annabajo maki a sadaqatu tutfi'u nnaara kama yutfi'u ma'ul khataba honno sam yeggite woni sadaqa hino ɗannina tutfi'ul khati'a no ɗannina goopi wono yiite ɗanninita noon comme no ndiyan ɗanninita noon yiite idan noon ittugo sadaqa ko ɗum ɓuri mawnude e ko on tigi yaafanorte bakkatuji
joni noon sadaka ko itteteno ɗuuɗi ça ne dépend allah inni ko le yunfiq dhu sa'atin min sa'ati marɗo feere o yo jonnir wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu llah on mo tawi ala feere yo jonni yer ko jogiti ko an sa wawi hande huntingol hooriɓe sappo huntin fof sa wawi noga huntin fof sa wawi jonnude ɓeɗo ɓe fof koɓe huntoro yer lewru fof jonnuɓe fof embere ko on jogi heɓi wo ko waɗi la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha allah fawa wonkil yokki jonnir si wona ko okkiki kon fal ilmu indallah nam usa joni ara fayde hewti ka darne wirasi aywa nam mana joni allah subhanahu wa ta'ala yamir nduɗo lewru suma yamul layli e daragol jemma juula ha wi hiɗen andi wona laylatul qadri on hiɗen andi kaka balɗe sappo sakkitore onaraɗo make bon kono ɗe balɗe nogayɗa kadi fayda jama gandanayi fayda lewru suma en ɗum fop ko laylatul qadri e yamul layli par ce que daragol jemma juula juulugo lewru suma en ɗum ko ɗaɓɓugol baraji joni wona ka naafiloji ɗo ino anda julde nden ko hakkidine den par ce que no wodi woɓɓe goynere jooma gande sinama ɗo naafilo ɓe yahay ɗo fayda naafilo ɓe naafine jama on fayde jemma on fof heɗen andi sari on newna ɗum par ce que haray woɓɓe hino ronki naye ɓe hino ton bon kono hino probléme goto woɓe wona menen wayno oɗon nokkeli goo judirde so tawi woni hay so tawi woni hara ɓe yoɓay passe ɓe yakande judirde den woɗon hino jarani ɓe si ɓe hewti ko qul huwa llahu goo ɗiɗi sappo e goo assalamu aleykum safe witiri waynodiri ɗo ɓe ama ɗum sa yini on yahuɗa ko waɗete naafilo 30 minutes ɓen ɓen ɗon ko dargal ala naafilo dargal bon haray ko honnum woni ko yamirton ɓen ɗon ɗon ɗum noon sella woni fillinago cottawo gotol e nder darde qul wallahu ahad tan wallanna laabi sappo eɓɓa ɗum kadi embere wiyen embe sappo e goho ɗum noon o sella la chaque ko kamɓe kay wonɓe wadde ɗum ɓe landete kon to ɓe teppi ɗum ɗon kono joni heddo kon ɗum woni sunna aywanam sunna on e ko ɓuuri fandude kon hiɗon wawi juulude darɗe 7 watta ɗon safe 8 on togui sammina hawra sappo e goho woni juula ɗiɗɗiɗi hawra 4 o fowto seeɗa immo kadi 4 foto seeɗa immoɗon safe 8 ko ɗum ɗo ɓuuri fandude ko juulete fayde se daari hay makkatul mukarram kono noon enen en darata yimɓeɓe en darata mbaadi ɗi ko bindi ɗi dareten kono ko en yewtide woni e fi awam inneteɓe ɓen awam ko mandantedema jangga anda ko si o yii ko yo o jarɗon awa innen ɓen ɗon on yoɓe daari makka ko qur'an on jippi ɗon ɗon ko wonno wona nafirede si ɓe yii ɗon ɓe fowtike ka eyyi ɗon andi woɓɓene toon son yewte ko bindi woɓɓene toon son yewte ko haqqille tum ɓen yewteɓe no haqqille innuɗen aw yoɓe daari ɗon amma noon yewteteɓe ɓen e bindi ɗin ko ɓen atorɗen fal ilmu indallah aɗay ko nolle par ce que en darɗo ɓay piiji boyi gueneɗo joni ala ko makka ñande gue ñentide ko makka wonde gue ñentinde kono sa makka ɗo fada sa daari wona ka someɗo tun ɓe cippinayi ɓurana on laabi ɗiɗi naafira gon tun ay par ce que ɓurana on ɓe naafirta naafira ngo tun ƴetta ɓe cippinayi qur'ana on bon balɗe sappo sakkitore ɗen ɓe cippinayi qur'ana on ay bon so inni enen yeɓɓay ɗo hande wata gasude kono noon ko ye ñenti no wiirda nelaɗo ɗon goɗɗo golle tan ɗo a hewto golle nelaɗo ɗen kono noon haɗa ko yontigi ñenti gato ñentina moƴƴoye ɓen lando anduɓe ɓen hande on jokkali beeleɗe wonki muɗum kintum si ko yeɗo ɗon ko peut être ko ɓe joggol beeleɗe wonki yawgol tum wi ka naafete tun tafu gayne arta bon ko lewru wona ɗaɓɓede bareji ko hoorema wonda ɗaɗde par ce que ko moƴƴere o na heɓede neɗɗo ɓeyni hay tawnina e suumaye illa ka salliguiɗa ɗon fof ko hiɗa ka julirde ɗe windanede baraji an takkede ka julirde ɗe windanede baraji ha ñande yaltuɗa kono itti nan sika ka suumaye ɗo ko bona bono on tigui yahu heɓa naafire ko andanɗa hoore maɗa e ko wona bono darɗe 7 heɓoto hara ko timmuɗe tis wondude safe witiri namo oustas hara émission men on timi yoni ha heewi haray ko honno marɗon ko wayntoto ɗo so Allah wawi waynodirde ewanam ko addi ko o weltanama buyi ko invité mi ɗo yallah o ɓeydu gandal ngal e
ɓeyda émission o yalgol yeeso o renana e nokku on waɗa barke e nokku on ɓaawo ɗon kañum kadi en hiwrike musidɓe jooɗinoɓe nokkeli surtout ɗi hino ndaara en woɓɓe kañum kadi amali noddi ɗen hiwro goto kala e maɓɓe nokku kala ko tolori haray noon koye ɓande toon ko talibajo jooɗiɗo wonno ko université ino jangga to waali taw binde yeru ko ɓe yiiga faljere koye ɓande toon allahu inni wama utitu min al ilmi illa qalilan on hokkaka ganda si wona seeɗani ko en ber ɗum ɗon wonno ɗen e wolude kala ko tawi faljere heeɓi e mum feggagol e binde e ɗengal no iwre on togui allah on kanko woɗɗitiɗo e faljugol kanko faljata haray aqulu ma tasmau min adhicri wal ayati wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aleykum assalam wa rahmatullahi wa sasara weltanama ara musidɓe julɓe wonnoɓe heɗade émission tafsirul qur'ana ko jama tv haray on fof moɗon on salminama min torki Allah subhanahu wa ta'ala okko baraji heɗa gongol minen kadi no ɓe makirɗo ni e kala faljere ko waɗi ga haray wona fanonde amen ko talibaɓe woni haray ɗuuɗa gandal kala ko hawre ga e moƴƴere haray yo andu ko Allah subhanahu wa ta'ala ni ko longini meɗen haray onon wonɓe darde ɓen fof haray on salminama en salmini Habibou depuis Garan Yoff Mouhamadou Diallo depuis Dakar Mouhamadou Bassirou depuis Kolobani ɗo e Diallo Garan Yoff onon ɗo fof moɗon on salminama e kala faranoɓe noddude ɓen kay tawi heɓade feere noddugol ara en fof moɗon on salminama ara en tori Allah subhanahu wa ta'ala ko en baraji ko woni e sumaye kon denden kamba ko woni e muɗum kom yo Allah subhanahu wa ta'ala yafane en bakkatoji meɗen ko waɗi e nder hitande kon fof yo Allah subhanahu wa ta'ala arsuku en yiɓugol gonga fama gonga on arsika en kadi jogol gonga on ara miɗen wiya on aqulu qawli haja astaghfirullah li wa lakum assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh